Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Tôi nhìn dòng video thả khá nhiều tin tôi nhìn video vậy điều hi vlog chấm khát khen bồ đinh hiện na dị chứ tôi nhìn video hi Chennai à đinh onum khát lâu bẹ video khát khen bồ đinh hiện chứ tôi ipeham tile tu lại hi til khát achi na Chennai tôi pi sanga hen festival ti da piham khát om na chứ tôi nhìn lại hi ai mite phat ai piu ven tôi nhìn lại hi ai mite kuki te ho phat da hi in chu piham tele Aadimahotsav kiti food show dinga hi na nagle na pa na hi su pi kuki te ho yong ba chlai Chennai hi participate hong bolova chlai chu ne la cha za chom chom ai lawai le khan dan na culture tau te na he choi hi hung su wa na cha he ke hoyong ka jaw du hi in tunin ha suwa hi culture dance song hung jaw ding culture show yong jaw ding ban la sa na jong jaw ding ban le lenkhom Lamkol ki te wa hi hung jaw ding hi in a chei taka ge ni ve ti na to he ke hi in muna pa na ki pat ding ka chi ding hi in ke na pa na hi kilometer nga ho hi na guys ane de te amon ko len phalen thak ke ning ka te आदिवासी हर्बल हेयर यूज करने से हेयर फॉल स्टॉप करेगा, डैंड्रफ खत्म करेगा। नागालैंड ड्राई फ्लावर ना बच्चा इधर Okay guys, hi amon kong thong tan ta hi entrance sa kong lu dai tai na biao te entrance mga isola ana chigo pa na dingin kan biao ko lo mai the không kilo ra này ki song la hi ham bol hu song mi tu bang bu mu the na dinga aman de ki song e man di song ta bon gu tuin a song dong ding thei le hi dinga ki song la hi ham Kalau mai ane go tak som ni le pai go ni full mo sana man ko na kan hey dan tao tao sa chỗ lầu xa hay chỗ lầu xa chỗ hi do cái sài gòn không bong sa sung có gì đó tôi hi tol cái gì đấy vậy hiểu anh ấy leo te thì cái số hội bị mắm thì họ cần vật xã đến này về इसको अच्छा से कवर करने दो हाँ बीपी हम थोड़े हैं ये आदिवासी हेयर ऑयल ना ये kan cuy so ya ta cho online na ye kan suna online là có mua tin tin cái tao so here online ai mua je Adivasi ki tea oil na harbor oil ahin organic a ki sima hin okay can you explain it sir
आदिवासी हर्बल हेयर ऑयल यूज करने से हेयर फॉल स्टॉप करेगा, डैंड्रफ खत्म करेगा, न्यू हेयर ग्रोथ करेगा, लंबे घने ग्रोथ हो जाएगा। ये यूज करने से 100% श्योर रिजल्ट मिलेगा। एक बाल जड़ेगा नहीं, टूटेगा नहीं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 100% How it is made up of this one? No, I mean how it is made up. स्मेल Made up. कैसे बना है ये हम बनाते हैं। हाँ। बेस होता है कोकोनट ऑयल और अरंडी का तेल में बनावट करते हैं। 108 जड़ी बूटी डाल के ये ऑयल बनावट करते हैं। लेकिन सॉफ्ट नहीं हो रहा है ना। ये मेला है ओरिजिनल हाँ। आदिवासी का मेला है ट्राइब्स इंडिया। इसमें अलॉटमेंट होता है ओनली आदिवासी का जेन्युइन हेयर ऑयल है। यूज करने से 100% रिजल्ट शो है। ओनली 5 to 10 days अंदर रिजल्ट मिलता है सर। So do you? कितना है ये? ये 600 है, 1500 है। क्या है? कतासन लो जो कैसा आजिंग क्या बताओ? मैं साका में हूँ। 100% गारंटी के साथ मिलेगा। 100% पूरा भेज रहे हैं। उधर से फोटो ये देखो ओरिजिनल है। आफ्टर सच में वो हाँ, आएगा। सही है 100%। ये मेला खत्म होने से ना। यूज करते हैं। ओके भाई, ये खत्म होने से कहाँ मिल सकता है ये? दोबारा चाहिए तो यहाँ पे कांटेक्ट नंबर है, स्मेल लो। कैश ऑन डिलीवरी मिल जाएगा। इसमें तो बहुत ओके, खुशबू है। मेरा बाल का स्मेल लो, बाल का स्मेल। हाँ। अच्छा है। वो वही तेल है, वही तेल लो लोकेशन मैडम। लोकेशन। ये वही कर्नाटक तेल का है। अप्लाई करते हैं। When do we have to apply this? Like ये मॉर्निंग आप लगाओ, 2 घंटा छोड़ के वॉश करो। 2 घंटा 2 घंटे 2 hours after 2 hours gap washing। सही तो रात में लगाओ, सुबह वॉश करो। ठीक है। कंटिन्यूटी अब 5 days वो वाला करो, उसके चाहिए बाद तो एक दिन हमारा छोड़। हाँ, नंबर ये है। का ट्राई द डांटा है। try it out. ये तो नंबर है ना। Kaya min gitu. ये ही नंबर। तो दो हम खिलाता हूँ Ilado to ho. नंग खिलाता हूँ हो। क्या वो नहीं खिलाता Nang inin po yan. Kaya ho tayo kay Ilado tayo. Gawi haluto lahin siya kan gadu tayo. Kayo? और YouTube का हाँ YouTube का है। लिंक हाँ YouTube का लिंक Kipeo. Kipeo. नहीं डालेगा, YouTube में डालेगा। मेरा नहीं डालेगा। आप भी डालो, भैया भी डालो। हाँ। ये करेगा ट्राई करेगा अच्छा ये तो मैं बोलेगा मेरा भाई लेगा ठीक है. So we are buying this one and we are going to try it and they said that this is really good. So the one that we are buying is this one. So we will try it and if it works and if it's good and he is also gonna buy it. YouTube चैनल है का आज सर कौन सा? ये वाला ये वाला है। और आपका कितना सब्सक्राइब है? अभी तो 26.8 है। Okay, thank you भैया. भाई थैंक यू सो मच। ओके आपको सर हाँ पेमेंट कर दिया। पेमेंट हो गया. हो गया। Come to the
sing lenkhom lối lối in cái ghế mà nghe hồi lan về him tôi đi chân là smart in the hồi yeah everything is same mà đi say the him tôi đi chân là mẹ hồi kỳ tăng nghe cả lùng thì mẹ cả lấy để cả con hi cả tu đang dâu him tôi nó có him bé là hàng lại coi ya cả lùng xin hết đi 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 vô cái handicraft kong lu na handicraft ipiham choi ba xong lên Việt Nam ship thì áo lâu nu phải request organizing committee for the for that due to some enjoying hasu ding te do ba chai da ne na lâu bữa bữa sáng này hồn nào that is the meaning of program ni koi te rong long te lo thank you na ipi le loi long na ki wa ta he na go Nagaland na Nagaland Hawaii Nagaland textile hi in hola de kele so he bai lo chen Nagaland te traditional dress hi amul na job long hun to hi chlai ko na hi sound han mal be se Manipur black pottery to hi song ko ma ki si me bona trai trai tuy đó là anh đi dance chứ kit cho nhau cho mày anh lên cái này Andy you got a customer lang back ho na kot na ki sim ngan chang he choi na ki cho da za na de yang jeng aman jeng ni man na mak su ga be ga la do neo kha be hi hi piam tele Nagaland dry flower na 40 rupees plastic. and what about the red one the red one 18 this one. okay eh kau kena zai na kena 80 ham oh auntie is this made by yourself or Yes, somebody else handmade. Very you nice. made it yeah oh very nice you are so talented amana si me chi bona kita try dia kin le he phalo nei le go ho la nu nahi kha chi som ge na he khana he thank you thank you auntie bye this cái này biểu sani le som le he okay nice
Okay, this will be the last verse. Lalu meh, colai meh tu te lamna ki sawe. Kuki Students Organization. They are doing wonderful performance. We enjoying and songs and dances. We are on behalf of Tripod. We are once again thankful to Naga teams and everybody. Thank you very much. Wonderful speech. Okay, that's enough. Aki China ngai tai etwa he. Thank you. That's all for today. I see you in the next on the next event. And I really appreciate the organizing committee and all the crowd who present here. Thank you so much. Nandri.